Pozdrav svima ljudi, ja sam Emi Karžik i dobrodošli u moj novi video. Danas mi ćemo vidjeti šta se nalazi ovdje dolje jako dublje ispod mora. Pa idem zapravo prezaći. Dobro, ajmo. Ovo da je sve dublje. Vi se pitate kako mogu da pričam, zato imam ovu kaciku specijalnu. Pa važem da probamo. Pa da meni je to jako super. I onda nešto sam našao. Ljudi! To je pravi to je pravi avion. Pitam se kako su ga oni ovdje to. Dobro, ovo je preteško. Samo da se nešto nalazi u ovom avionu. Samo možemo vidjeti naš poruku, da se nismo vidjeli. Ovo je pravi auto. Ne znam kako su ga ovdje doveli. Pitam se neko unutra. Dobro, ne počnemo že tome. Onda se nismo vidjeli, ali smo našli. Dobro ljudi, malo ću ovdje odmorit. Da vidim što ćemo malo dalje naći. Ok, spremamo smo. Zapravo sam da je ajkula tamo dalje ispod mora. Dobro, hajde može ovaj kamen da me spasi. Napto nije uspio. Papa! To je bilo... Hajde, papamo samo odatle, od tog čtovca. Pa... Igram malo tamo gore. I čim sam treba da odem tamo gore, ovo sam čuo. Šta je ona stvar? Neka žena pjeva. Nećeš mi pobjeći. Dobro, mogu da je više pratim. Ne znam zašto sam napao. To ona opet. Zašto ona? Ti već se pješ? Šta sa? Oj ne, ajkula. Nije to treba da... Wow! Ajko, imam graf. Hajde, tako momče. Pa, ljudi, šta hoće, ne znam šta ona Ajko hoće od mene i ne znam koja je bila ona djevojčica. Ako hoćete part 2, ako moj kanal bude imao 30 subscribera, radit ću part 2. Vidimo se u sljedećem videu.